Royal Studio ini bos, senggol dong. Arsa memang beda. Lagu ini spesial untuk kamu. Iya, kamu.
Baik. Setelah ini ke siap-siap rombongan Rizka ya, sudah ini ya. Sudah ini siap-siap Rizka dari Ulak Kemang. Silakan siapa yang hobi bergoyang silakan.
bukan kehendakku. Untuk apa tubuh yang indah tanpa kemesraan bagaikan boneka? Apa arti perkawinanku kalau di hatimu ada orang lain? Lebih baik kita berpisah daripada harus menderita. Hapuskanlah air matamu, perkawinan ini bukan kehendak. Kami informasikan rombongan pilih disuruh udah naik. Cek satu lagi. Kristal putih. Kristal putih.
Bujang Gadis Desa Larek. Tinggalkan yang menyakitkan, sambut yang menyenangkan. Mungkin ini memang takdirku.
खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या प्यार कैसे होता apa ini enak kali. आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है।
untuk panti tari. Kegagalan yang tak seharusnya kau sesali, karena kenyataan hidup yang aku jalani tak seindah saat ku dengar kau bernyanyi. Korbanlah jiwaku mama, yang terluka dipecundang di dunia. Hanya kasihmu yang mampu lindungi orang hatiku yang tak sekuat hati.
Kami beritahukan waktu tersisa 6 menit lagi. Ampun DJ.